ariko turabizi no muri Goma hafashwe abandi, nubwo haherutse gusohoka itangazo yuko Lawrence Kanyuka na Nanga bavuga ati nta mucancuro noneho uzongera kugirirwa imbabazi. Ibi ngibi byumve neza, nta mucancuro uzongera kugirirwa imbabazi ari muri Sud Kivu. Reka ntagire mbasuhuza kandi bahikaze bakunze irenge bakurikiye Fike Media. Yanko bisanzwe nge nitwa Bazaza, gusa ku munsi wa none ntabwo ndi nyine mu kiganiro mfite umutumirwa nawe yabibwira n'umuntu makuru. Banyiterike nk'ibisanzwe. Uyu munsi wa none tugiye kugaruka ku mirwano iri guhuza leta ya Kongo n'ihuriro ry'imitwe ifatanyije birwanya FC M23 muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse aho bivugwa ko bishobora kugira ingaruka ku Burundi zikomeye. Hamwe n'abasesenguzi batandukanye tugende twakira mu kiganiro, turazakomeza tugenda dusobanukirwa birushijeho. Hamwe n'umutumirwa wacu Eric Nitegeka, reka dutangiye twibaza ikibazo kigira kiti: ese uribaza ko M23 ifashe Uvira byagenda gute ku Burundi? Umbajije ikibazo cyiza. Mu buryo tubona nk'abasesenguzi, Uvira ni umujyi wa kabiri mu bunini muri Kivu y'Amajyepfo. Ni umujyi ukora ku Burundi neza hafi na Bujumbura, n'intera rwose n'intera ntoya, urebye ni imisozi miremire ya Uvira ureba Bujumbura. Biroroshye cyane yuko rero kuba ingabo z'u Burundi zibasha zirwanya AFC M23 ubu ngubu yamaze kuba already umwanzi. Ni umwanzi kuko M23 niramuka ifashe uramujye wa Uvira, dore ko byabaye n'isibaniro rwose ari mu mujyi. Abahungu rwose barimo baravuga ati umujyi tuwufite mu birometero 2 ndetse na 4. Urumva bari hafi yawo. Urumva rero baramutse bawufashe ntabwo ni ibintu byaba byoroshye cyane ko no mu Burundi bahagera. Ubu ngubu abayobozi bakomeye cyane muri kiriya gihugu barahangayitse cyane, ingabo nyinshi cyane ziri muri uriya mujyi zihangayitswe cyane yuko ushobora gufatwa isaha n'isaha. Bityo rero bongera imbaraga, amadrone yose uri kumva arimo araturuka Bujumbura. Rero no kuba M23 nayo ishobora kuzabikora nko kwihorera ikafata uriya mujyi, byaba ingaruka zikomeye cyane ku Burundi, kuko urumva tayari bamaze kuwufata. Ingabo ziriyo zose zaba zataye imbaraga nyine, ubwo n'u Burundi bawufata. Ndumva ari uko byaba ari bibi cyane ku Burundi. Niyo mpamvu uri kubona bari kongera imbaraga nyinshi ari. Birumvikana ko ikibazo gikomeje kuba ikibazo, ariko se muri make ndimo ndumva ko leta ya Kongo yihuje n'indi mitwe mishyashya irimo nka za FNL, byo urumva bifitiye ishusho ku rugamba. Iyo mitwe nka FNL uriya mutwe washyize kuri front line, ni nk'igitambo bawukoze nk'igitambo kugira ngo barebe uko urugamba rumeze. Babafashe bagiye bihuje n'uwo mutwe bawujyanye ku rugamba kugira ngo barebe imbaraga na M23 ifite. Barimo baragira ngo yirinde kwisuganya, bari kugira ngo yirinde kwisuganya, kuko barabizi neza ko isaha n'isaha umujyi bari kureba kujyanayo bari abasirikare. Nibyirengagijwe ko hari n'abarundi benshi, hari n'indi mitwe myinshi bari kugira ngo AFC M23 itihuza na twirwaneho y'abanyamurenge ira muri Minembwe. Bari kugira ngo iki kintu kitabaho, ariko kuba bari kujyana iyo mitwe bihuje z'abazarendo, nubwo azarendo nyine nayo egera igikabigarika bakarwana. Hejo bundi hari abarundi barwanye nabo bagerageza nyine kugira ngo abarundi abanyamurenge batajya gushyingura wa mu generali Gisore. Ibyo ngibyo byose bigaragaza ko kwihuza kwa leta ya Kongo n'iriya mitwe bigaragaza ko ingufu nkeya z'igisirikare cyabo. FARDC bigaragaza ko nta bushobozi ifite bwo kuba yakirwanya ku rugamba. Birashoboka cyane yuko FARDC kuri uru rugamba na Kinshasa yaba yarafashwe, iyaza kuba atari igihugu cyifite mu bukungu. Kinshasa nayo ndakubwira yuko yaba yarafashwe bitewe n'ukuntu tubibona. Kino gihugu cyifashishije cyitabaje ibihugu byinshi, murabizi. Hifashishijwe Afrika y'Epfo, hifashishijwe ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba za EAC. Bagerageje ibyo bashoboka uko bishoboka kose. Twakirengagiza yuko guturuka muri Kivu y'Amajyaruguru Bunagana kubita bagafata Goma, nubwo ari umujyi ugoye cyane, kumanuka bagafata Bukavu, Walikari, aho hose hari ibice bikomeye cyane. Suko leta itari ifite izo mbaraga. Rero uriya mujyi bari kurwanaho isaha n'isaha bawufata, bageze bagafata Fizi, bakabuhozera za Minembwe, bakihuza nawe n'uwo mutwe wundi. Ariko kuba leta nayo iri kwihuza na biriya ntacyo bivuze rwose. Rero kuba yabiri kwihuza nabyo nge nta kibazo mbibonamo, ni ukugira ngo batestinge gusa ko itakisuganya ngo ibashe nayo kwihuza n'undi mutwe, kuko urumva nyine bihuje n'izindi imbaraga babungutse.
Eric ndatekereza niba ntaguciye mu ijambo ni iki wibaza kuri Rugezi nk'agace nako k'ingenzi kuri M23? Rugezi ureba ni amarembo ya Fizi kuyifata nayo kera n'igice gituwe n'abanyamurenge cyane, kuba bagifata baba babohoye abantu, ni bene wabo bari nabo ni abanyamurenge benshi bariyo, ni abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Rugezi ni agace keza cyane kuko kabafasha no kugaruka, ni nko kugota, baba bagose Uvira bakagota na za Kisangani bagerayo, ni ibintu byoroshye cyane, ni n'agace k'ingenzi rwose. Aho hantu baramutse bafashe ngenda kubwira yuko Kivu y'Amajyepfo baba bagiye kuyicompletinga yose. Urumva yuko rero imbaraga za gisirikare zikomeje kwiyongera ku ngamba. Gusa hari amakuru dushaka guha abantu ku by'abacanshuro Kongo iri kongera umunsi ku munsi. Turagira ngo abantu bamenye neza ibyo abacanshuro. Aba bacanshuro barahari koko, nibyo barahari, amakuru yagiye bigaragaza. Hari abandi bamaze gusinya amasezerano na leta ya Kongo, babita Blackwater, bihuje n'andi bacanshuro bitwa Wagner. Hari abacanshuro murabazi mu Burusiya, hari abaturutse muri Costa Rica, abo bose. Gusa abangabo baje noneho biravuga ko M23 bashobora no kuyigiza inyuma, gusa nubwo bitashoboka. Gusa aba baje bo ni abahanga mu gukoresha amadrone. Aya madrone muri kubona ni abahanga mu gukoresha intwaro zo mu kirere, igisirikare cyo mu kirere, birumvikana. Abangaba baje bitezweho yuko nyine bazabasha advancing. Icyo bashaka ni ukurasa umwanzi kure nyine, batabashe kumwegera, bakamwangiriza ibikorwa, hanyuma yo kwangiza ibikorwa bye noneho bakagenda bakirininga umwanzi wabo usigayeyo. Nicyo kintu bashaka. Ariko turabizi no muri Goma hafashwe abandi, nubwo haherutse gusohoka itangazo yuko Lawrence Kanyuka na Nanga bavuga ati nta mucanshuro noneho uzongera kugirirwa imbabazi. Ibi ngibi byumve neza, nta mucanshuro uzongera kugirirwa imbabazi ari muri Sud Kivu. Rero abo bacanshuro barahari koko rwose, n'ingabo z'abarundi, ndetse binavugwa yuko hari ingabo z'ababirigi. Izo ngabo z'ababirigi turabizi bafasha igisirikare cya Kongo mu kubahaza drone. Ni ibintu biba bihenze, ariko kugira ngo bagere ku mugambi wabo babasha kuzibaha rwose. Nitegeka Eric, ndi kubona biri kuba bishobora gutuma M23 ishobora gukurwa mu duce yafashe, kuko leta ya Kongo iri kwihunza ibiganiro. Ibyo hari icyo biziho? Ibyo biriya bintu by'ibiganiro n'ubundi ibihugu nka Qatar, Doha nta kintu yabafasha. Hariya ugiye mu bihugu bituranye nabo ni bene wabo, izino za Iraq, za Palestine, ni bene wabo, kuki nabo ntago babafashije rwose. Rero kugira ngo baze gufasha igihugu nk'iki cyo muri Afurika nta kintu byaba bimaze. Ndahamye neza yuko Kongo kubira yenda yaba yashutswe na ziriya ntwaro iri guhabwa n'ibihugu nk'Ububirigi, aba bacanshuro irimo irishyura. Hari n'ikindi kintu cyaje kivuga ngo noneho ku mafaranga mbere umucanshuro yahembwaga barayakubye, ubu ngubu yabaye ibihumbi 10 by'idolari. Naho icyo kintu kibaza, noneho ngaho ni handi umuntu arwana intambara y'amaraso. Ikintu nawe kibaza, umuntu yahembwa 5,000 by'idolari, bari abacanshuro bahembwa ku masaha. Ubwo kuba agiye mu rugamba ku masaha arahembwa, ubona ari guhembwa 10,000. Birumvikana neza yuko bagiye kurwana urugamba. Gusa nubwo tutirengagije yuko no muri Goma bari bahari kandi nabwo bari na benshi, gusa turabizi neza ko bakuwe mu nzira, bamwe bagafatwa abandi nyine bagataha. Na hariya muri ubwo Uvira bari kwirinda cyane, ntabwo byakura yuko bafatwa. Ibyo biganiro byo rero Kongo yagaragaje umurongo utukura yuko nyine n'ubundi bidashoboka, kuko yizeye ko ishobora kubigena no kurwana na M23 ikayikura muri biriya bice. Gusa nk'abasesenguzi twe ntabwo tubona yuko bitanashoboka. Ubu badeployinze ingabo nyinshi zabo, ntabwo byigeze bikunda. N'ubu ngubu ziriyo, ubu ngubu hari imirwano ikomeye iri muri iriya misozi. Ndumva biriya biganiro n'ubundi niyo byahagarara na M23 nayo kubyinjiramo no kugira ngo yereke isi yuko bishoboka ko wenda bashaka ibiganiro badashaka intambara, gusa nabo bashaka kwigarurira ibice nyine n'ubundi byahoze nyine twavuga ngo biri mu bwoko bwabo, ni nko kubohora bene wabo. Ndumva kuba Kongo rero iri kwihunza ibiganiro, iri gushukwa nyine n'ibikoresho yabonye, iri gushukwa nabo bacanshuro bashyashya
n'ayo madrone n'u Burundi bari kwifashisha Bujumbura mu kohereza, niyo base nkuru buno ngubu turi kubona ko Bujumbura ariyo base ya za drone. Zino nubwo nanone ikindi nubwo M23 nayo iri gutaka cyane ngo iri kugabwa ibitero ngo bikica abasivile, urugamba n'urugamba nyine nabo bafite drone za kamikaze babasha kurwanisha. Izi drone mvuga ni za drone z'ubwiyahuzi nyine ubasha gushyiramo ifoto y'umuntu niba ari umusirikare runaka ikagenda ikamukura mu nzira. Nubwo na Kongo izifite ku bwinshi yamanuye mu gihugu cy'Ububirigi, nayo M23 birashoboka irazifite ku rugamba, kuko hari abantu baduha amakuru yuko nabo abasore bacu rwose bari mu mirongo y'urugamba batubwira ukuntu bimeze. Nabo bafite drone babasha kugira ngo basubize inyuma umwanzi n'ibitero byabije bituruka mu kirere. Ibyaduha byo niyo twabyirinda, niyo twabyihorera, numva nta kintu bivuze, n'urundi rugamba rwakomeza kandi intsinzi ikaboneka kuri M23. Eric, turimo tugana ku musozo, ndagira ngo ugire ikintu ubwira abantu kiza gusa nkaho ari umwanzuro ku bijyanye n'ibikorwa muri Kongo, kugira ngo tumenye se tugomba gusigarana iki, tumenye se ni iki dufasheho umurongo, tuganirire muri make, tuganirire. Yego, ikintu nafataho umwanzuro n'ubwo ibiganiro bigikomeje hariya, hari n'ibindi biganiro tugomba kubagezaho, kuko icyo mbona hariya muri Kongo inzira y'ibiganiro yo ntabwo ikunda. Ni isasu bizakomeza gutyo, cyane tubona ejo cyangwa ejo bundi wakumva ngo umujyi Uvira wafashwe, Burundi byabugizeho ingaruka, byose bigaruka ku Rwanda. Ibyo ngibyo turabizi, turabimenyereye. Umwanzuro uri hariya nuko kuba Kongo yabihagaritse imirwano nabyo nyine nabo barashaka ubusugire bwabo buriya, nabo kuba Tshisekedi yajya hariya nyine akavuga yuko abangamiye nuko hari ibihugu ashinza ko u Rwanda aribwo rwaje muri kino gice, nawe ashaka ubusugire bw'igihugu cye, ngashaka igihugu cyose cyiza kigasubiraho nyine mu mirongo yacyo. Ibi rero ni intambara nyine, intambara bari intambara abayirwana bamwe nyine itwara ubuzima bwa benshi. Rero simbona yuko nyine hari ikibazo cyakirimo, intambara nikomeza umujyi ugafatwa aba ari ibyo ngibyo. So bivuze ko rero ngo igihe Kongo idahagaritse intambara, idahagaritse imirwano, intambara izakomeza cyane rwose. Intambara izakomeza kuko nabari abahungu b'intare za Sarambwe bavuga yuko iyo bagabwe igitero nabo birwanaho kandi bakadivansinga. Bivuze ngo uko Kongo izagerageza gushaka kubohoza agace kamwe, izajya itakaza nk'ubuce nka bune pe. Ni ibyo ngibyo. Bakunze nabo bakurikiye Fike Media, reka dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi aha ngaha, tubarakira ko natwe mu biganiro byacu by'ubutaha. So niba utarakora subscribe uri muri guhomba, menya neza ko wakanze like nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira. Hanyuma ushobora gushima ko hari topic twazaga ku biganiro byacu by'ubutaha, wakandika muri comment section cyangwa se ukayandikira kuri Instagram yanjye yitwa Musaza Official, abasha kugusubiza. Bikambara cyane ko natwe mu biganiro byacu by'ubutaha. Ndabakunda cyane, hasta la vista.